amahoro muhawe ikaze. Iyi ni Intego Official nkuko bisanzwe, njye ndi Valentin. Muhawe ikaze. Amakuru atangwa n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF n'ikigo cy'iterambere cya Afurika AFDB byashize ku mugaragaro ibihugu 10 bikomeje inzira y'iterambere kandi bikataje biri kurushanwa gufata umwanya wa mbere. Hagaragaramo igihugu cy'u Rwanda. Ibi binyamakuru cyangwa se ibigo by'imari bikomeye cyane muri Afurika byagaragaje ko ibindi bihugu nibititonda ngo bihaguruke bitera gatambwe bizisanga biri munsi y'umurongo, ibihugu 10 bya mbere byarabitanze inzira y'iterambere mu myaka 10 iri imbere. Igitangaje kandi ntibitangaje, u Rwanda rwagaragaye muri ibihugu 10 kandi mu myanya myiza. Abenshi bashobora kumva urutondo u Rwanda rurimo ntibabyumve, ariko ibimenyetso birivugira. Ni mu kanya gatoya turaje tubive imuzi tubabwire u Rwanda n'urwa kangahe. Nawe wandike muri komenti utubwire. Ku mwanya wa 10 turahasanga Ethiopia. Iki gihugu cya Ethiopia kiyobowe n'umuperezida witwa Taye Atike Selassie. Uyu muperezida yayoboye iki gihugu kuva ku itariki 7 Ukwakira muri 2024. Amaze umwaka umwe atangiye kuyobora iki gihugu. Iki gihugu gifite umutungo kamere kandi iki gihugu gifite iterambere rishingiye ku buhinzi, inganda n'imishinga y'ibikorwa remezo ndetse n'imihanda n'amazi menshi kigaburira ibindi bihugu. Ibi rero bikizana ku mwanya wa 10 ndetse mu iterambere ryacyo uyu mwaka wa 2025 kiyongeyeho 6.2% by'ubukungu. 6.2% by'ubukungu iki gihugu cyongeyeho. Ushobora kubyumva ukumva ko ari imibare mito, ariko 6.2% ni imibare idasanzwe igaragaza uburyo iki gihugu kiri kwihuta mu iterambere. Ethiopia iri ku mwanya wa 10 iyobowe n'uyu mugabo Taye Atike Selassie watangiye kuyobora iki gihugu ku wa 7 Ukwakira 2024. Igihugu cya 9 mu iterambere ryihuse riri kwihuta cyane gitera amakenga ibindi bihugu bikennye ko mu myaka 10 kizaba ari igihugu gikomeye. Igihugu cya 9 ku mwanya wa 9 ni Djibouti. Djibouti iyobowe n'umugabo witwa Ismail Omar Guelleh. Uyu mugabo yavutse ku wa 27 Ugushyingo 1947, akaba ayobora iki gihugu kuva muri 1999. Iki gihugu bivugwa ko kandi niko biri ibihugu byinshi cyane cyane ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba bigikoresha nk'inzira inyuramo ibicuruzwa bitandukanye, dore ko gifashe ku nyanja. Kikaba ari igihugu cy'inzira nyabagendwa ku bucuruzi mpuzamahanga kandi cyungukira cyane ku bijyanye n'imizigo n'ubwikorezi bikorerwa mu mazi. Iki gihugu rero kimaze kongera 6.5% by'ubukungu bwabo bw'imbere mu gihugu. Ibi nabyo biraca amarenga ko iki gihugu cya Djibouti kiri mu nzira y'iterambere kandi mu myaka 10 kizaba kigeze kure. Igihugu cya 8 ku rutonde rw'ibihugu bica amarenga ko bigiye gukomera muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange, igihugu cya 8 cyitwa Benin. Iki gihugu kiyobowe n'umugabo witwa Patrice Guillaume Atanaze Taro, cyangwa se bakunda gushira mu mpine bakavuga ngo ni Patrice Taro. Uyu mugabo yavutse ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 5 1958.
uyu mugabo ni umunyapolitike, akaba asobanukiwe ibintu bya bizinesi, akaba ari businessman. uyu muperezida yatangiye kuyobora iki gihugu kuva ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 2016. iki gihugu cya Benin kimaze kongera ubukungu ku kigereranyo cya 6.5% kijya kungana na Djibouti, kingana na Djibouti ku bijyanye n'ubukungu. ariko iki gihugu kikaba ari igihugu gikomeje gutera imbere cyane mu bintu by'ubuhinzi. nicyo gihugu kibarirwa mu bihugu bya mbere muri Afurika byohereza ibihingwa cyangwa se bikomoka ku buhinzi hanze ya Afurika, ndetse no mu biriya bihugu by'uburengerazuba nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. iki gihugu cya Benin cyoherezayo ibikomoka ku buhinzi byinshi cyane ku buryo budasanzwe. ibi rero nabyo birakizamura, bigatuma igihugu cya Benin cyumvikana nk'igihugu kizaba gifite iterambere ridasanzwe mu myaka 10 iri imbere. igihugu kiri kuza ku mwanya wa 7 ni igihugu cya Niger. igihugu cya Niger kiyobowe n'umugabo witwa Abdurrahman Tiani. ni igihugu kiri kwihuta mu iterambere, kuko iki gihugu cya Niger gifite imbogamizi za politike, ariko ntibikibuza kuba cyaza mu bihugu biri imbere mu bijyanye n'ishoramari ry'ubucuruzi bwa peteroli cyane cyane, ndetse n'ibikorwa remezo bitandukanye. ndetse iki gihugu kigira n'ikintu cyihariye cyo gukomeza gucukura peteroli, ndetse bakagira n'inzira ya peteroli cyangwa se y'amavuta akomoka ku bya peteroli, inzira bakoresha zitwa pipeline. iki gihugu bituma gitumbagira kigakomera mu nzira y'iterambere ku buryo budasanzwe. igihugu kiza ku mwanya wa 6 ni igihugu cyitwa Uganda. iki gihugu kiyobowe n'umugabo witwa Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yavutse ku itariki 15 z'ukwa 9 1944. uyu yabaye perezida w'igihugu cya Uganda kuva mu 1986. iki gihugu cya Uganda gitejwe imbere n'imirimo y'ikoranabuhanga, kigashora imari cyane cyane mu bya peteroli, ibikorwa remezo ndetse n'imishinga ikomeye ya leta. iki gihugu cya Uganda cyazamuye ikigereranyo cy'ubukungu kuri 7.5%. 7.5% ni umubare mwinshi, ndetse n'ibice 5 ubwabyo bivuga ikintu gikomeye mu bukungu, ariko cyagejeje kuri 7.5%. igihugu cya 5 ni igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'umuperezida wa Repubulika Paul Kagame, wavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 1957. aba perezida kuva mu 2000 kugeza magingo aya. iki gihugu cy'u Rwanda ubukungu bwacyo bushingiye cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubukerarugendo, kigashingira cyane mu bintu bijyanye n'amabuye y'agaciro, ndetse iki gihugu gikize cyane ku bintu bijyanye no gutanga serivisi y'ikoranabuhanga, kikagira inganda. mu minsi yashize iki gihugu cyerekanye ibikorwa cyangwa se produit cyangwa se imbunda zakorewe mu Rwanda. iki gihugu cy'u Rwanda rero ni igihugu iyi IMF yagaragaje ko ari igihugu gifite iterambere ridasanzwe ku buryo mu myaka 10 kizaba kibarirwa mu bihugu bishobora kuba n'ibya mbere muri Afurika ku bijyanye n'iterambere. igihugu cya 4 ni igihugu cyitwa Sudani. iki gihugu cyitwa Sudani kiyobowe n'umugabo witwa Abdel Fattah al-Burhan. iki gihugu cya Sudani cyatangiye kubona umuperezida kuva ku wa 25 z'ukwezi kwa 10 2021, ubwo icyo gihe hariho intambara ku buryo budasanzwe, amaze kubigabanyamo kabiri, bafashe Sudani bafata na Sudani y'Epfo, nibwo cyabonye umuperezida. iki gihugu cya Sudani y'Epfo gifite ubukungu kamere cyangwa se gifite ibijyanye n'imari ikomoka kuri peteroli, kikinjiza cyane
amafaranga menshi, kiri mu bihugu bya mbere bitanga peteroli hano ku isi ya rurema. Kandi iki gihugu kikaba ari igihugu kigaragaramo ubucuruzi buhambaye. Iki gihugu cyazamutse ku kigereranyo cy'8.3 ku ijana. Igihugu cyazamutse ku kigereranyo cy'8.3 ku ijana kuva muri 2024. Myaka ya mbere ya 2024 cyari gitangiye kwiyubaka, gitangiye gusana imihanda, kuko habaye intambara, haba amakimbirane, politike ndetse n'igihugu bisubira inyuma. Ariko amaze gutora umugabo witwa Abdel Fattah al-Burhan, iki gihugu muri 2021 nibwo bahise batangira kubaka igihugu bundi bushya, ariko kigeze ku rwego rwiza, kiri gushikira iterambere ndetse n'ishoramari ritandukanye. Iki gihugu cyazamutseho 8.3 ku ijana ku bijyanye n'ikigereranyo cy'ubukungu. Igihugu kiza ku mwanya wa gatatu ni igihugu cyitwa Senegal. Iki gihugu cyitwa Senegal kiyobowe n'umugabo witwa Bassirou Diomaye Faye. Uyu mugabo yavutse kuwa 25 z'ukwa gatatu 1980, afite imyaka 45. Yagiye ku buyobozi ejo bundi mu mwaka wa 2024. Uyu mugabo rero yasanze iki gihugu gisanzwe gifite umutekano, ibyo nibyo bya mbere, kikagira n'imishinga ya peteroli, gitanga peteroli nyinshi ndetse na gaze, kiri mu bihugu bitanga gaze nyinshi hano muri Afurika, kikagira n'imiyoborere myiza ndetse kikimakaza n'imishinga y'iterambere cyane cyane mu rubyiruko. Iki gihugu cya Senegal cyazamutse ku bukungu ku kigereranyo kingana n'9.3 ku ijana. 9.3 ku ijana ni umubare munini cyane mu bijyanye n'ubukungu. Igihugu cya kabiri ku bijyanye n'ubukungu ni igihugu cyitwa Libya. Iki gihugu kiyobowe n'umugabo witwa Mohamed al-Menfi. Iki gihugu cyanyuze mu bihe bikomeye ubwo za 2021 uwitwa Muammar Gaddafi amaze kunyongwa ndetse n'Abanyamerika. Ku itariki 15 Werurwe kwa gatatu 2021 nibwo uyu mugabo witwa Mohamed al-Menfi yagiyeho, ariko akimara kugeraho habayeho isana. Harabayeho no gusubira inyuma ku gihugu muri rusange, ubukungu buragenda busubira inyuma. Ariko iki gihugu uko gikize kuri peteroli, kigakira no ku mwuka wa gaze, ibi ngibi n'ibibazo by'umutekano nibyo byarahagaritse iri terambere rijyanye n'ubukungu hano muri Libya. Ariko uko iminsi yicuma ntago bikibuza kugira amafaranga cyunguka n'iterambere ku buryo budasanzwe, gifite umuvuduko udasanzwe, ku buryo iyi IMF yagaragaje ko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere 10, iki gihugu kizaba kiri mu bihugu bihatanira umwanya wa mbere mu bukungu hano muri Afurika. Iki gihugu cyazamutse ku rwego rw'ubukungu ku rugero rushimishije rurenze 13.7 ku ijana ku kigereranyo cy'ubukungu. Tutarakubwira igihugu cya mbere, ndagusaba ngo ukande subscribe niba unyuzwe, ujye no muri comment utubwire ese ibi bigega mpuzamahanga bya Afurika byaribeshye, wowe uko ubyumva urabyumva ute? Aya makuru ntabwo ari ayanjye, ni amakuru dukesha ikigega mpuzamahanga kijyanye n'ubucuruzi cy'ishoramari ku rwego rwa Afurika. Ndetse iki kinyamakuru cyangwa se iki kigega kikaba ari cyo gishinzwe kohereza indorerezi zitandukanye mu bihugu bitandukanye kugira ngo barebe iterambere no gusaba raporo z'amareta mu bihugu bitandukanye. Igihugu cya mbere twihuse ni igihugu cyitwa Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo muri iki kinyejana imaze kongera ikigereranyo cy'ubukungu kingana na 27.2 ku ijana. 27.2 ku ijana, mu gihe ibindi bihugu byagiye byongeraho 6, nk'igihugu cya 10 cyagiye cyongeraho 6, igihugu cya 9 cyongeyeho nacyo 6, igihugu cy'u Rwanda cyongeyeho 7. Ndagira ngo nkubwire
iki gihugu cya Sudani y'Epfo ni nyuma y'uko gisabye ubwigenge cyahise kiyoborwa n'umugabo witwa Salva Kiir Mayardit. Uyu Salva Kiir Mayardit yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 1951, atangira kuyobora kino gihugu ku itariki 9 z'ukwa 7 muri 2011 ubwo cyahabwaga ubwigenge kimaze kwigobotora cyangwa kimaze kwivana ku gihugu cya Sudani, ubwo yamaze igihe kinini bashamiranye. Ariko iki gihugu kiza mu bihugu bya mbere bicuruza peteroli ndetse kikanayitunganyiriza, atari ukuyohereza kitayitunganyije, cyo kirayitunganya, cyamara kuyitunganya kikayohereza. Peteroli yonyine niyo imaze kuzamura iki gihugu ku rwego rudasanzwe. Mu myaka 3 yonyine kimaze kuzamukaho 27.2%. n'ibintu bidasanzwe. Ngaho rero turi kumwe Nego Official, nge ni Valentin. Mukomeze mudukandire subscribe, share ndetse na comment, kandi mukomeze mudukunde, like mudukunde, ndetse mugere muri comment mutubwire amakuru twabakusanyiriza y'impamo afite imvo n'imvano uko twaba twateguye nayo mwifuza. Murakoze cyane.